Ayesirika mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese uyu munsi turi kuwa gatatu ni tariki 18 Kamena muri uyu mwaka w'2025 turi mu gitondo cya kare mwebwe mwese rero mbere yo kwinjira muri gahunda z'umunsi abajya mu kazi imbere yo kujya mu kazi ni munyemerere tubanze dusangire ya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Hani kwibendera TV na makuru agiye kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira yuko muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira ibintu biramutse nabi cyane nyuma yuko n'ubundi haraye habaye imikwabo, ikaba ari imikwabo yibasiye bamwe mu baturage batandukanye muri uyu mujyi wa Uvira. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turaza kandi kunyarukira muri Minembwe turebe uko situation yiramutse ariko tunarebe nuko yaraye. Turaza kandi kubabwira ko uwari warigeze Kagarara warishyano ku Banyamurenge yamaze kwicwa, ininde yiciwe hehe, byagenze gute? Ibi nabyo turabyinjiramo muri aya makuru yo muri uru rukerera. Turababwira kandi ko Colonel Kayina yamaze gusaba Tshisekedi kwegura vuba na bwangu. Turaza kandi kubabwira ko Minisitiri w'Ubutabera wari Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Mutamba yamaze kwegura kuri iyi mirimo. Turaza kandi kubabwira ko Kabare muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho biramutse ukundi, turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko muri Bukavu abantu 6 bagabweho ibitero bikomeye n'abitwaje intwaro, barabahondagura babagira inere hafi yo kubamaramo ubuzima. Turaza gusoreza mu gihugu cy'u Burundi tubabwira yuko impunzi z'abanyekongo zatangiye gukorerwa ibikorwa abyihohoterwa n'ihonyora muntu. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano muri aya makuru kwibendera TV. Nitwa Mukada, areka mukanya mbere yo kugira ngo nze turambura aya makuru tubanze tubigenze gutya. Mwese rero onongeye kubaha ikaze abaherereye mu bice bitandukanye mu bihugu bitandukanye, yaba ari mu bihugu byo muri Afurika, ubwo duhereye mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi n'Ubugande, mwese tubahaye ikaze. Abari mu migabane ya kure yo kure cyane nko mu Bufaransa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza, muri Norvege, mu Bubiligi n'ahandi, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Amakuru yo muri iki gitondo, aya makuru rero ni munyemerere tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Ndababwira yuko muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi hongeye kurara icyo nakwita ko ari imikwabo ikomeye. Ni imikwabo yabereye muri ibi bice ahitwa Rute na Kabaka ndetse n'ahandi hitwa CMJD Uvira. Neza neza muri ibi bice ukongeraho n'agace kegereye ahantu hitwa Station Moderne. Aha haraye habaye imikwabo ikomeye cyane, n'imikwabo yibasiye abantu batari bake, dore yuko hari abantu bongeye gutwarwa banyujijwe muri iyi mihanda, cyane cyane nk'aha Route Nationale nimero 5. Wazarendo rero ngo zinjiye mu nzu n'ubundi iz'abaturage, dore ko basa naho baje ngo bafite liste y'abantu bagomba gutwara, hanyuma rero barabatwara ntawigeze amenya aho babajyanye. Abantu rero batuye mu bice bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira bamaze gutangira kohereza ubutumwa butandukanye batabariza aba bantu
dore ko n'ubundi ngo bongeye gukurwa muri ibi bice kandi bakagenda bahindwa abandi bahondagurwa, ibintu rero biteye ubwoba n'impungenge. Aha hakomeje kugenda haba ikibazo gikomeye cyane, dore ko Wazalendo n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bavuga ko ngo mu gihe muri uyu mujyi wa Uvira ngo hakomeje kwinjirwa na za maneko nyinshi z'abarwanyi b'intare za Sarambwe, aba rero bagafata abo bakeka bose bakabikiza, abandi bakabakorera ibikorwa bya mfurambi. Ibyo twavuga kuri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi niba byaraye mu ijoro. Ikindi kandi nakubwira nuko patrouille zongeye gutambuka ari nyinshi muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse kandi ikindi nakubwira nuko muri patrouille zirimo gukorerwa aha muri uyu mujyi wa Uvira ngo harimo no kunyuzamo hakagaragara abasirikare bambaye imyenda idasanzwe y'igisirikare cya FARDC. Bamwe bakavuga ngo ese yaba ari bababirigi n'ubundi bamaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira, abandi bakavuga batese yaba ari abacanshuro, abandi bakavuga ibitandukanye. Ariko ubwo twe nitumara kumenya ukuri kwabyo neza tuzakuzana hano imbere yanyu ubundi ubimenye. Ibyo twavuga kuri uyu mujyi wa Uvira. Reka noneho twerekeze mu Minembwe turebe uko haramutse, turebe ariko na situation uko yari yifashe yaba mu ijoro ndetse no muri iki gitondo. Nubwo mu Minembwe rero no mu nkengero zaho hakomeje kumvikana ituze, ariko amakuru avayo aravuga ko ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri habaye ibintu bidasanzwe, ngo habaye ugutuza gukomeye cyane, bigaragaza cyangwa se bivuga yuko ngo abaturage batuye muri ibi bice bashobora cyangwa se bagaragaje igisa n'ubwoba, cyane cyane ngo ahitwa cyangwa se mu misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu ya Amajyepfo. Abaturage bahatuye bagize bati Rugezi, Mikenke na Minembwe na mahoro, ariko ngo nta bantu barimo gutamba. Ikindi kandi ngo bafite ubwoba bwinshi. Ibijyanye n'urusaku n'intwaro byo ngo nta byongeye kuhumvikana, ariko n'ubundi abaturage bakaba bafite ikikango yuko mu gihe mu bihe bitandukanye aha ngo hashobora kugabwa ibitero bitunguranye kandi ibi ikomeye. Nubwo muri aka karere gasanzwe gatuwe cyane n'abanyamurenge ngo harimo kuvugwa ituze, inyuma yaho mu minsi ishize hagiye hagabwa ibitero bikomeye, ariko nyamara ngo habayemo ubukonje budasanzwe kubera ko ngo haratuje, ariko kandi ngo nta kindi kibazo gikomeye cyane cyangwa se nta mirwano yahabaye. Ngibyo rero birimo kuvugwa ahangaha muri ibi bice bituwe ahanini n'abanyamurenge. Reka rero tunyarukire mu Bibogobogo. Ahangaha mu Bibogobogo ngo hari umuntu wari warigize akaraha kajya he, wari warigize ishyano ridakoreka ku banyamurenge. Uyu rero ngo hakaba hamaze kumenyekana amakuru y'uko yamaze gupfa. Ngo n'uwitwa Kijeyi wo muri Mayibayi wibaga inka n'ihene z'abanyamurenge bo mu gace ka Bibogobogo ho muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Akaba rero ngo byaje kumenyekana ko yapfuye. Uyu nguyu kandi ngo yari mubi cyane kubera ko ngo iyo yazaga kwiba agakubitana n'abantu yahitaga barangiza byihuse nta kubitekerezaho kabiri. Amakuru rero agera hano ku Ibendera TV aravuga yuko ngo uyu yamaze gupfa.
ni amakuru yatangiye kumenyekana tariki 16 Kamena muri uyu mwaka. Amakuru avuga cyangwa se agaruka ku rupfu rw'uyu witwa Kijeyi, akaba rero bivugwa ko ngo yaba yarishwe arozwe n'abapfurero. Kijeyi uyu wapfuye ngo bivugwa ko yapfuye ku wa mbere, akaba ngo yari mwene Biruga wo mu bwoko bw'abafurero. Aba rero ngo bakaba baraje kumuroga bamuhaye isumu ya panya mu rwego rw'uko ngo bashaka kumwikiza, kubera ko ngo nabo yarabazambiye ku rwego rukomeye cyane. Urupfu rw'uyu rero rukaba rwabaye ibyishimo bikomeye kuri abantu batuye mu Bibogobogo, nyuma yuko rwose ngo yarabarembeje. Nkuko rero amakuru abigaragaza ngo yaramaze iminsi mike arwaye ubushize, kandi ngo yavanywe mu bitaro mu ibanga rikomeye cyane. Hanyuma ikindi kandi ngo ni nyuma yuko yavanywe mu ishyamba aho yakoreraga, azanwa n'ubundi muri ibi bice kugira ngo avuzwe kandi ahabwe n'imiti, dore yuko ngo yavurwaga akavurishwa imiti ya gakondo. Amakuru rero agaragaza ko ngo yari yarazanwe ahitwa Mugunga, ni mu gace kamwe mu duce twinshi tugize Bibogobogo. Ku bw'amahirwe make ariko ngo iyi miti ntacyo yamumariye kuko rwahise ashiramo umwuka. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa ahangaha mu Bibogobogo. Reka twihuse twerekeze no mu yandi makuru. Yitwa Corneille Kayina, uyu yamaze gusaba Tshisekedi kwegura byihuse cyane. Colonel Innocent Kayina wahoze mu buyobozi bw'abarwanyi b'intare za Sarambwe yasabye Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwegura by'aka kanya, kuko ngo yananiwe gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. N'ubusabe Kayina yatanze biciye mu nyandiko ndende umutwe we wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo wasohoye. Colonel Innocent Kayina usanzwe ari umugaba mukuru w'ishami rya gisirikare y'uyu mutwe rizwi nka Force Nationale pour la Libération du Congo yashyize umukono kuri iyi nyandiko igizwe n'amapaji 13 yose. Abandi bayishyizeho imikono ni Perezida w'iri ishyaka ni Perezida wa CNRC Dido Manyiroha, ndetse n'umuvugizi w'iri shyaka witwa Ranikani Kayukani Tengo. Aba bose bakaba bashyize umukono kuri iri tangazo. Inyandiko rero igaruka ku bibazo bitandukanye bimaze imyaka myinshi byugarije inzego zose z'ubuzima bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba muri politike, igisirikare, umutekano, ubutabera, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ni ibibazo byose uyu mutwe wa politike wagaragaje ukabigaragariza ubutegetsi bwa Tshisekedi nka nyirabayazana yabyo. Nko ku bijyanye na politike n'imiyoborere, Kayina n'umutwe we bashinze barashinja Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiro bya Minisitiri w'Intebe y'iki gihugu n'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu kuba aribo bikubira 80% by'amafaranga yose y'ingengo y'imari y'igihugu, bituma abanyekongo bisanga mu bukene bukabije, kuko ngo imishinga yakabateje imbere yose idindirira muri ibyo ngibyo. Usibye gucunga nabi umutungo w'igihugu, Kayina yanagaragaje ko umutegetsi cyangwa se ubutegetsi bwa Tshisekedi bwamunzwe na ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu,
ibina agera mu nzego z'umutekano z'iki gihugu akavuga ko ngo zamunzwe na ruswa ituma zidashobora guhabwa ibikoresho bigezweho bizifasha kurinda igihugu. Uyu umusirikare kandi yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi ibintu bitandukanye aho yabise ko bugendera ku moko kuba ngo bwakemura ibibazo by'abaturage. Aba rero ngo bagendera mu bibazo by'amoko bitandukanye. Colonel Innocent Kayina by'umwihariko kandi yakomoje ku mutekano muke uri mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahari abaturage barenga miliyoni 5 bo mu ntara ya Tanganyika, Maniema, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru na Ituri bavuye mu byabo kubera imitwe yitwaje intwaro. Yanenze Tshisekedi ko nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo yigeze akora ngo akumire jenoside n'ubwicanyi. Imitwe ya ADF, NALU, Codeco, FDLR, Mayi Wazalendo n'aba guverineri ba gisirikare birirwa bakorera abaturage batandukanye. Uyu mugabo kandi mubo yashyize mu majwi harimo guverineri w'intara ya Ituri yitwa Lieutenant General Johnny Ruboya yashinje gonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Yashinje by'umwihariko kandi uyu generali kuba yarigeze gushyingura abantu 57 bose bo mu bwoko bw'abahema ari bazima. Uyu mujenerali ngo yigeze gushyingura abantu 57 bo mu bwoko bw'abahema ari bazima. Aba barimo abagore n'abana ngo bakaba abarashyinguye muri teritwari ya Jugu ahitwa Katoto ku itegeko ry'uyu muguverineri. Kayina na CNRC ye bavuze ko aho kurandura imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo ahubwo ngo usanga ikorana n'igisirikare cya FARDC mu kwica no gukorera urugomo abaturage b'iki gihugu. Yanenze kandi kuba ntacyo ubutegetsi bw'iki gihugu bukora ngo bushyire iherezo ku mvugo z'urwango niza abibasira abanyamahanga zikomeje kugaragara muri iki gihugu. Ngibyo rero ni inyandiko ndende cyane aho uyu mujenerali agenda yinubira ibijyanye n'imbaraga nkeya z'iki gihugu mu gukemura ibibazo bicyugarije. Mu byo Kayina n'umutwe we banenga leta ya Kinshasa kandi ngo harimo ruswa ikene wabo kugura abo ishaka kwiyegereza, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Reka twihute tunyarukire Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko Ministre Constant Mutamba yamaze kwegura ku mirimo ye yarashinjwe yo kuba Ministre w'ubutabera muri iki gihugu. Bwana Constant Mutamba wari Ministre w'ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yeguye kuri uwo mwanya mbere yuko agezwa imbere y'ubutabera ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki 17 Kamena nibwo Mutamba yashyikirije ubwegure bwe Perezida Tshisekedi. Ministre Constant Mutamba yeguye nyuma y'iminsi ni nyuma y'iminsi 2 inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itanze uburenganzira bwo kwagezwa imbere y'ubutabera. Uyu umugabo w'imyaka 37 y'amavuko akaba akurikiranweho kunyereza abarirwa muri miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani yo mu ntara ya Chopo. Inteko ishinga amategeko yemejwe ko
yemeje ko akurikiranwa nyuma yo kubisabwa n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza yitwa Firmine Mvonde. Mutamba yari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri Gicurasi umwaka ushize w'ibihumbi 2024. Ugenekereje no mwanya yaramazeho umwaka umwe gusa n'ukwezi kuko urumva yagiye ku butegetsi muri Gicurasi, ubu turi muri Kamena, urumva ko umwaka wari umaze kurengaho iminsi. Ubwo yajyaga kuri izi nshingano rero yari yahawe na Tshisekedi, yari yijeje ko aje gushyira ku murongo ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yavugaga ko burwaye rero akabaje kubera umudogiteri. Mu gihe cye abanyekongo benshi bagiye bakatirwa ibyaha biremereye birimo n'igihano cy'urupfu nyuma yo guhamwa ibyaha bitandukanye. Muri bo harimo abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhamwa ibyaha birimo ubwicanyi n'iby'intambara bagiye ngo babahamya. Ngibyo rero ubwo yamaze kwegura, bivuze ko gahunda nta yindi, dore ko yanamaze no kubuzwa kuba yarenga Kinshasa. Byanze bikunze turabigarukaho mu minsi mike tubabwira ko yamaze kugezwa mu nkiko. Reka tunyaruke no mu yandi makuru tubabwire cyangwa se twerekeze muri Kabare, tubabwire ko hongeye kugaruka ituze. Ni amakuru aturuka muri Kabare, aho ku munsi w'ejo aha n'ubundi hongeye kugaruka umutuzo, ubuzima bwongera kugaruka muri santere ya Kabare, ndetse n'abaturage bakaba ngo baratangiye gusubira mu mirimo yabo nyuma y'imirwano ikaze yari imaze iminsi muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni imirwano yabaye mu cyumweru kishize ibera mu bice bya Kabare, aho yasize yangirije ibintu byinshi muri ako gace. Abantu benshi bahasiga ubuzima, abandi barakomereka, ibigo by'amashuri byinshi bifunga imiryango, abanyeshuri bahagarika amasomo yabo n'ibindi ibikorwa bikomeye. Nubwo hari ituze rigereranyije, umwuka w'ubwoba uracyari wose mu baturage. Imihanda irimo kugaragaramo abantu bakeya, ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi bikomeje kugenda biguru ntege cyangwa se buhoro buhoro. Uko abaturage bagaragara biragaragaza ko bagifite ubwoba bwinshi. Ku bijyanye n'amasomo ku banyeshuri, ishuri ryisumbuye rya Kamore ryonyine niryo ryatangiye amasomo, akaba ari amasomo yasubukuye kuri uyu wa kabiri. Ni ku munsi w'ejo ku wa kabiri mu gitondo cya kare. Andi makuru kandi avuga ko ngo hari andi mashuri 5 yo muri ako gace akomeje gufungura imiryango bitewe n'ingaruka z'imirwano yanageze muri aya mashuri. Abanyeshuri n'abarimu nabo bakomeje kugaragaza ihungabana ryatewe n'urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'ibisasu bikomeye byaturikiraga hafi y'amashuri yabo, ndetse n'umunyeshuri umwe ngo akaba yararashwe akahasiga ubuzima ubwo imirwano yasatiraga iri shuri ryabo. Sami Muremangabo, umwe mu bayobozi ba societe civile muri Kabare, avuga ko nubwo hari ituze ariko ko ngo ubuzima butarasubira mu buryo neza, kuko ngo abantu ntago baratangira kwizera umutekano wabo ku buryo urambye. Reka dukomeze n'aya makuru ndimo gukubita mbangura kugira ngo n'ubundi aya makuru
mwese abajya mu kazi mugende mumaze kuyasangira natwe, ariko ni nako mbibutsa guterekaho like niba kandi aho muherereye murimo kutwumva, nyemerera n'undi utwandikira bitubwire neza, byaba ari ishyano, byaba ari agahomamunwa kuba waba udukurikiye kandi ukaba utari kutwumva neza, warangiza ukicecekera ntubitubwire ngo ikibazo ugikemure vuba na bwangu. Reka kandi nongere nkwibutse ko niba ugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere, nyemerera uterekeho subscribe yawe, kubera yuko ndifuza ko subscribe zizamuka kugira ngo n'ubundi dukomeze kubagezaho amakuru dufite imbaduko. I Bukavu abantu bagera kuri 6 bagabweho ibitero n'abantu bitwaje intwaro, barabahondagura babagira intere ku rwego rwo hejuru cyane. Abantu 6 bo mu muryango umwe bakomerekejwe bikomeye mwijoro, ni mwijoro yo ku cyumweru rishyira kuwa mbere, ubwo abagabo barenga 12 bose bitwaje intwaro bagabaga igitero ku rugo rwabo ruherereye mu mudugudu wa Ndendere muri komine ya Ibanda mu mujyi wa Bukavu. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko byatangajwe n'abatangabuhamya, abo bagizi ba nabi ngo binjiye muri uru rugo ku ngufu, binjira rero mu muryango wa Amasha Baremba uzwi ku izina rya Ronwari, bahita abatangira gukubita no guhondagura abagize uwo umuryango. Nyuma yo kubakorera iyicarubozo babasahuye amafaranga menshi, ibikoresho by'agaciro birimo zahabu, telefone ngendanwa ndetse n'ibindi bikoresho bifite agaciro. Bamwe mu barokotse iki gitero barashwe amasasu, abandi bakomeretswa n'imipanga ndetse n'imyambi. Ubu bose ngo bakaba barimo kuvurirwa mu bitaro mu buryo bwihutirwa kubera ibikomere bikomeye. Ni ikintu kibabaje cyane, ni inkuru yababaje abantu benshi kandi ikongera gutera ubwoba imitima y'abaturage batari bakeya abo muri uyu umujyi wa Bukavu. Rubara Nicolas, perezida w'ihuriro rya Nouvelle Dynamique de la Société Civile mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yavuze ko ibintu bigeze ahakomeye cyane kandi yamagana ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ngibyo rero, ngibyo uko ibintu bikomeje kugenda abimera mu gihugu cy'u Burundi. Polisi y'igihugu yatangiye guhohotera impunzi z'Abanyekongo mu nkambi y'impunzi iri mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Burundi yitwa Musenyi, iherereye muri komine Giharo mu ntara ya Rutana, cyangwa se mu ntara ya Rutana, ahari impunzi z'Abanyekongo zatangiye guhohoterwa n'igipolisi cyo muri iki gihugu cy'u Burundi. Nk'uko bitangazwa n'izi impunzi, ziravuga yuko ngo impunzi igerageje gusohoka inkambi icibwa amafaranga menshi cyane. Ibi kandi ngo biba akarusho iyo ngo ufatiwe mu isoko ry'ahitwa Musye, ni muri ibi bice. Polisi y'u Burundi rero ngo yashinje bariyeri hagati y'isoko rya Musye na Rubaho kugira ngo hatangirwe impunzi yose itambutse kuri iyo bariyeri maze icibwe amafaranga, keretse ngo iyo werekanye uruhushya rwitwa uruhushya rwo gusohoka. Impunzi rero zikaba zivuga ko ibikorwa zirimo gukorerwa ari uguhohoterwa n'abashinzwe umutekano, kuko ngo ubusanzwe bari bafite uburenganzira bwo kujya aho ariho hose
ndetse kandi ngo bakajya guhaha ariko ngo ntibicyubahirizwa. Ibyo rero ibyo twagarukagaho muri aya makuru, reka ambashimire cyane mwese aho muherereye. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Abagiye mu kazi muhahe kandi muronke, abandi namwe mukomeze kugira ubuzima bwiza. Mwibuke gutereka like hano, mwibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano. Hanyuma mugiye gukora subscribe wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera sinye dora notification. Hanyuma rero mwese reka mbashimire kandi mbasezereho, bifurize kugira umunsi mwiza.